politics. Siasa. Aici nä må ndå raingä ra ciaca-inä rä nä agacithaka wega na kå rä oka karakarahå rwo ä no ciaca nacio nä ciendaga må ndå siasa nayo rä mwe nä thiä gatukania å ma na tå maheni hapa kure matitagwo maheni twätagwo kå rå ria nä maheni å ragemia acha gwätagwo kå rå ria nä kuo kå u basi ndä ya uhuru rä nä waigua o må teti wothe wa kä rä ma athiä akauga mbere ndaya nä mwageithio må no ndä na ngeithi cia Uhuru Muigai wa Kenyatta ona hihi matirä macemania nä mwamå kä ra cia Wangä na nä må kwenda ndä må cokerie ndä mwene mwamå geithia biå wapä kä rere Uhuru and some people would believe you know they would imagine and to act for very many politicians no mwaka wä giritanie o tå rä wä ra å ngä enda kwambatä ra wonjå nä wä giritanie na kä na kameme kayå ka må ingä rä må ndå auga nä ndä ragä tä two thoko gå kå wa mangä rå gama må tumia å cio nä we å ranjä tire nä å kå ndiä ndoka na njä tire o rä mwe nagiuga nä ngwä ka atä nä ngwä rehe nä ndoka kana ndinoka nä ndoka kana ndinoka rä u mbeca ndikwamba kå ruta ciakwa ngomba kå ruta cia må nene wakwa nä ndomirwo nä Uhuru Kenyatta na 200,000 rå hä na ngemirä na niä to ndigä kä ra må nene wakwa ndauga na niä ndutä ra 100,000 rä mwe rå hä nemairwo tiä kå no Uhuru mairwo nake kwä andå marä a na Uhuru ona matiarä tie rä u mbaå ä rä a igå rå tha ici nä ya gä tungati nä gä tungati nakä rä u nä kä gwä tagwo kå hå ra kä kä rä mani nä kä må iyå kä tie na nä kä o gå thikä rä rio gå kå mathaa maigana ona rå cinä undivided attention rä u wagweta rigiji handå nawe nä waikara wega nä å rarahå ra andå nä må kwenda rigiji aheo gä tä o gä ake biå ndä må hå rä re gucia kembo ndä må hå rä re reke tå thiange oro å aici wagweta rigiji nä å raikara wega nä ndatå må nä kä ana gä a cimba nä må må ä ona kå må gweta nä å racofteni ngiraåndi no kwä handå å rathiä å guo karå ria andå makiuga akona må ndå å cio rä aretia KMCA na å rä a atariä rä ti må hä tå ki keno må no maracemanirie nä tå rarä na rigiji na ndä ramwä tia kä rathimo gä a kå rå gama kå ndå kå rä kå ndå gå kå aranjä ra ngoni tå renda njamba thawe aranjä ra Sekijen ndauga å na nä må kä orotaga o akä aria tigua nä må tionaga aranjä ra ndauga atä rä rä thiä wä tie gä tä kä u na nä gå menya rä a gå keo ngiraundi njä rä andå acio må ndå nå må ndå nowe nä må kwenda oke atä rä rä å ndå å cio atumia nä må ngä ugä ra å horo å cio ngä ona gå tirä nä kå hagä ra no mwagoka menya å rä a kå ra gå rä a kå rathiä you invoke the powers that be na ici wagwo tarigiji anywhere in the mountain you are relevant ona arä a maramå hå ra maretho relevance na kå må hå ra that is how politics works ona arä a matarä mwena wake matangä må gweta å ndå å cio ndå rathi må no ndä må hå rä re thimå nä kwenda ndä mwä te yauga endege-inä endege-inä nä ekå njarä ria arorete kå rä a gwä tagwo okira homa nä aretä two Singapore arauga ndangä thiä kåu nä mwä nä kwau harambä nä o na må igua rä ngä wega harambä noyo ng'ima
nä å rå rie nä ngwenda kuga ndauma haha na nä må kå njohora ndiä na gå ikaria nä ngå coka njikare thĩ na His Excellency the Second Deputy President Rigathi wau må kwenda ndä mwä re atä a oke gå ndä mwä re atä a acere gå ndä mwä andå orå nyambo mauga atä a acere oguo nä guo ngå gä ka na thank you very much ciamani wa gå kå nyandä kä re kaå ndå kau å kandirikania na thimå mandä nä getha twacemania nake ngo ndä mwä te å horo å rä kå å horo å cio because Rigi right now his calendar is very busy. Very busy. Yes. He is sought after. He's hitting the ground running and no mundo cio na thia flexete tondu riri mundu yatekereka gethi. Yes. Na ikamba-ini. Na ikamba. Koratha kana kiana gia Simba. Gethi. Kiana gia Simba ti kau. Ni kundu kou ona atetia itu ai kuyu. Tei magiruga magethi. Agie na reception eni. Aririe kirindi. Na aramuragia sasa munasema ati Osoro ndio ataniambia. Osoro waende asiende. Akwenda kabisa. Jaruga fagia. Kasongo alikasirishwa na msichana mdogo anaitwa Ruoba. Akasirishwa na yeye. Kasongo aende asiende. Au ni hori warakenia nduo. Kenia nduo kuga mbele. Mtu anaitwa Mashogu, mtu alikuwa mzuri. Wakatoa Mashogu. Akibasha guarewa mwana kwa shara mwaleiko. Ungia kabisa turutishwe. Rudia hiyo turutishwe kabisa. Wanasema ati spokesman ya Wakisii ati ni Osoro. Osoro wataongea ama ni Matiang'i? Ni Matiang'i. Emuno tojo emuto dino mwaka wakabanya kuhagira. Nituma na Rigathi bagacagua. Ndio wale matu ya Rigathi muga Rigathi. Nituma na Rigathi bagacagua. Na njira kundu guku gihoya kura. Ndimuririkanie ati twikandi ndimũkwenda thiĩ ndĩmwĩre mwĩkandi biũ ndĩmũtarĩrie wega atĩ mwĩkandi biũ thank you. Is that season again? Is that season again? Arĩa makĩingĩte ciaca-inĩ rĩ. In case you didn't know. Gĩũkũria thogori. Chapa ground. Oh yes. Auga nĩ arĩte tigiti 5 cia Mathaga Festival. Thank you. Hiyo ni mzuri. Ndaikamie ena dakika 50.